page 288 et 289 ka tafsir al-Qur'an de sura 17. Wama mana'ana hadali men an nursilande men wurtata bil ayati mande jidin illa an kadzaba biya sona sabu ko finni di kon al-awwaluna aditibe be. Wa atayna samuda men okkuno annabi samuda nagata ngeloba mubusiratan tasakuye fi mabbe kono honto nafano fazalamu biha be tonyiri sabu mabba. Wama nursilu bil ayati menelle temen ala wurtirde dido mandeji illa takhwifan siwana hulbingol. Wa idh qulna laka ando tutumande men wi annama inna rabbaka ando joma hata bin nas o hubiti yimbe ben. Wama ja'alna min wadirali ar-ru'ya koydol allati ngol arayna kangol men holluma illa fitnatan siwana sabu jarrabu ye linnas wonande be ben. Washajaratal mal'unata engal do leggal hudangal fil qur'ani kander al-qur'ana. Wa nukhawifu meden hulbinde be ndara. Fama yazidum kono dum Allah be beydude illa tughyan siwana bewre kabiran molanande. Wa idh qulna andu tutumande men wi anno lil malaikati malaika ben isjudu sujjane li adama fasajadu be sujji illa iblisa sona iblisa. Qala alla landim qala kanko iblisa wi ha a asjudu ay asikkum mi sujjanai liman khalaqta wanande ummata guda atinan e lope. Qala alla dali ara'aytaka yetin hadha alladhi odo. Qala iblisa wi afwan ara'aytaka yetin hadha alladhi odo karramta mo teddinda alayya ido Allah lain akhartani wallahi sa nettinani lan ila yawmil qiyamati anyalande darngal mi mayali lah tani kanna min kadimi atakai dhurriya makkon illa qalilan sona seeda be mabbe yalla waden jiyabe ben seeda be. Qala wi idhabu yaw faman tabi'aka kala jokkodo minhum e mabbe fa inna jahannama andu yita jahannama jazaa'ukum woni joddi mondin jazaa'an dun ko joddi mawfuran hunnitendi timmundi. Wastafziz dimbu man istata'ata kala ummata ganada kala mo wawda hebuda fere min mabbe bi sautika hito mangon wa ajlibu alaihim podira e mabbe bi khaylika pucci madin wa rajlika e koyde maden wa sharikum kafidabe fil amwali ka bibbe e ka jawle wal awlade ka bibbe wa'iduhum fadabe wa ma ya'iduhum shaytanu fadatabe illa ghururan sona hodo. Inna ibadi andu jiyabe antigi ben laysa laka ala nama alayhim edo mabbe sultanun dalil mana amara dole hore mabbe wa kafa bi rabbika jomi mano yoni wakilan holortedo. Rabbukum ko jomi mon alladhi wa on yusji lakum mono dogina non alfulka laade den fil bahri ka baharu litabitagu fi yon dabbu min fadlihi modde bural makko ngal innahu alla kana latika bikum e modo rahiman ko yurmetedo wayliten. Wa idha masakum ad-durru sillaraka memi on fil bahri kander baharu dalla on say majjay man tad'una kala din on do rewde illa iya sona kanko Allah. Falamma najjakum tumani o nanduno on non kanko Allah ila al-barri faade jornini a'radtum durni don wa kana al-insanu neddo latike kafuran ko dulludo. Afa amintum ene on holi no woni an yakhsifa bikum nde o munni data on kanko Allah janibal barri e bangeji din kan jorndi ka leydi aw yursila ma wurta alaykum edomo hasiban hindu sattundu wifugol thumma la tajidu lakum refti hara hebantake on wakilan fawtotodo am amintum ka on holi an yu'idakum wonde o wata o ruttutude woni fihi e nder maayo ngon taratan ukhra e ruttande go fa yursila o wurta alaykum edomo qasifan bippayndu min ar-rihi immurde hindu fayughriqakum on say o yola on bima kafartum sabu ko yeddudon kon summa la tajidu lakum rifti har hebantake on alayna ka aminga bihi e yola gongol tabi'an jokkito. Wala kad karramna gom dimen teddini bani adam wa hamalnahum min rundi fil barri kan jorndi alego men wadi be waddibe kan jorndi wal bahar e kan diyan wa razaqna min arziki min at-tayyibati modelaabudi fa faddalnahum min burnibe ala kasire do ko buri dudude haysinafo mimman khalaqna immorde koko men tagi tafdilan hattirde burnugol. Yawma nad'u nyande men noddoyta kulla unasin kala yimbe ben min noddirabe bi imamihim talkuru mabbe don faman utiya kala jolnitirado kitabahu talkuru makko no biyamini ka jungo makko nyama yalla waden jiyabe mabbe
فأولئك ربيدو يقرؤون بجنگ كتابهم تلك مبني ولا يظلمون بتوانيتاك فتيلا نركيف تمرو فمن كان كالالاتي دون في هذه اندر او ادنا دو اما كو بوندو فهو راي on في الآخرة كلا حركة اما كو wonto yowo bundo wa dallu sabilan haray ko burto majjude la ko burtudo majjude laawngol wa in kaadu haribe e bigoy leftinuna kande be fitinayma anil ladhi be tama gaynde hunde aw hayna de ilay kafade ma le taftariya fiya fi findo alayna edo amen ghayrahu koina alqur'ana wa idan untuma sawanno dum lattakhadhuka bi jogito ma khalilan jatigi on weldayno walawla an sabbatnaka siwanano le commenta binti mako lagad kittare gomdi ay bitar kanu e nde onyotoda yida weltora ila infade mabbe shay'an sabu pihun qalilan sedahun idan untuma sawanno dum ladaknaka me medinteno de ifal hayati cowalle lette den ka gurdan do